Kumye kuri song mwakoranye nawe Olègue ubwa mbere n'umunsi musubiye gukorana na yindi song ya kabiri ni ikihe cyatumye gukorana nawe Olègue ubwa mbere kubera iki mukoranye irya kabiri kandi habamo guteba igigi isohokeye ntabwo arico yari kuba yasohokeye. Akunda ibintu bibora biraho akunda ibibora birangira nivyo bituma aba yavuze cyane sha bijye bibora n'ubu nivyo bitumye tutazanana bari kuzana mu kiganiro kandi bari kuzana mu kiganiro ariko ubwo vyanse kubera twari dufitanye plan ejo twarapanze fresh ni good. Okay, kuza murabonana nakubwiye ati wandafatiriwe kandi nagiye kumurabaho ndamuraba sanga ari kumwe na bya bintu vyiwe kare usanga abaye diabete yazo ujya si diabete gusa ni sinzi siza muba mu bintu bya urinzi ubona ufashe bijya bibora ukabiritisha akazi nta kintu na kimwe cyatuma udasubira inyuma tuza gusubira inyuma wihuta cyane gose. So impact yabaye kuri song ya mbere yari imeze gute wavyakire gute muri community hano waruri yaba Uganda from Kampala from Nakivara abantu b'Inakivara baramutse cyane big up sana ni Kagitumba hajya haratureze na Makelele quartier yo mu Buganda. So gushikana no mu Burundi byari bimeze gute muri rusange ya kabiri nayo ni igikorwa gikomeye cyane kandi gitegereza kugera kure kuko ugiye kuraba tudaciye ku ruhande yaba O.l.g yarazimye ndakubesha yarazimye yumva bisaba imbaraga nyinshi cyane gusenga cyane ngane aracakora tunibaza ko umunsi umwe uzovumbukana yikosoye nazikari sawa yikosoye yakareka kugendera mu bintu ndiko ndabona bizogenda neza ari fresh cyane nibaza ko ubutumwa bwa gushike O.l.g Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi, from diaspora Uganda. Big manager from Omar. Meze neza. Ndashima Imana kabisa sinzi nawe. Uri fresh cyane. N'umutekano. Meze neza. Sana. Twakumye kuri song mwakoranye nawe Olègue ubwa mbere n'umunsi musubiye gukorana na yindi song ya kabiri ni ikihe cyatumye gukorana nawe Olègue ubwa mbere kubera iki mukoranye irya kabiri kandi ikintu navuga gitumye twongera gukorana cause niko twari dufitanye amasezerano yo gukorana indirimbo zibiri gusa haca habamo guteba igigi isohokeye ntabwo arico yari kuba yasohokeye. Nico kibazo cyabaye tu ngari yaciye kirekire cyane yaciye igihe kirekire harabaye gutumvikana no gukwepana cyane yaragukwevye vya danje yayimeze gute musaza najyamo mpigira isimu wapi bangombwa ko mbanza kwiyakira sasa mu nyuma niho yaje kundendera arambwira ati turashobora gukora aka kazi ubu ndafise time akunda ibintu bibora biraho akunda ibibora birangira nivyo bituma aba yavuze cyane sha bijye bibora n'ubu nivyo bitumye tutazanana bari kuzana mu kiganiro kandi bari kuzana mu kiganiro ariko ubwo vyanse kubera twari dufitanye plan ejo twarapanze fresh ni good. Okay, kuza murabonana nakubwiye ati wandafatiriwe kandi nagiye kumurabaho ndamuraba sanga ari kumwe na bya bintu vyiwe kare usanga abaye diabete yazo ujya si diabete gusa ni sinzi ariko kenshi hari igihe biba ari byiza cyane ariko hariyo n'igihe bigusubiza inyuma mu rugendo rwawe urimo impamvu y'abantu tuba dukwiye gushoza tukavuga ati jewe no sinza muba mu bintu bya urinzi ubona ufashe bijya bibora ukabiritisha akazi nta kintu na kimwe cyatuma udasubira inyuma tuza gusubira inyuma wihuta cyane gose. So impact yabaye kuri song ya mbere yari imeze gute wavyakire gute muri community hano waruri yaba Uganda from Kampala from Nakivara abantu b'Inakivara baramutse cyane big up sana ni Kagitumba hajya haratureze na Makelele quartier yo mu Buganda. So gushikana no mu Burundi byari bimeze gute muri rusange ijya ndirimbo ya mbere yaragenze neza kabisa ku buryo basi ku buryo nanje ntari ndabyitezemo abazare bake barayizi navuga no kubona bafise banzi ko bamenye biciye kuri ijya ndirimbo. Umva yagize impact nziza waramugisha ya kabiri naho uyiteze iki ya kabiri nayo ni igikorwa gikomeye cyane kandi gitegereza kugera kure kuko ugiye kuraba tudaciye ku ruhande yaba O.l.g yarazimye
yarazimye ndakubesha yarazimye umva bisaba imbaraga nyinshi cyane kugira gusenga cyane mugane aracakora tunibaza ko umunsi umwe uzovumbukana yikosoye inazika ari sawa yikosoye yakareka kugendera mu bintu ndiko ndabona bizogenda neza ari fresh cyane nibaza ko ubutumwa bwagushikiye kandi akunda kugira commentaire kuri Facebook avyumve jewe nk'umujama we bamukunda ndamubwije kuri araba changing kidogo asubire kidogo aje ku murongo hari vision umuntu aba afise avuga ati jewe ndavuye aha nifuza gushika kuri kino nicaye wiyumvira muri wowe uvuga ati nuno munsi hari target nifise canke vision target yanje like cyane tugiye mu muziki kugira aho nishikanye nkagira naho nshikana abandi like gusupportingana muri make nko kurabona twirirwa tubwira abantu naka badutanze gushika bro bless me with your voice mfasha mpezagiza akaji kawe bikagorana nyine ariko niko akazi kamera ariko nako bana benshi cyane nako bana benshi nawe ni barashe aje sha izo dirisi ndazikina sanga ufise usanga kuyivuga sina mfimo diaspora caguheza nawe kabisa nimba hari nawe nacame abari fresh cyane ibyiza kuja ku ndero cyane so ni ari challenge abantu bajamwo ari kuba ufise amahera mugo basanga ari zine mpamba migendo hora nazo ubimeze gute muri usanga kuri we bro nawe na challenge kubyo ngera naho numva no kwiyahura bro nawe na challenge kubyo numva kandi habuze gato umunsi umwe nari ngiye kwiyahura sister niwe icyo gihe sister nagize imana arahashika arampumuriza ibintu biragenda fresh kubera nawe na challenge icyo gihe ndibuka nari nabuze muzehe mutama wanje na petit frere ku gihe kimwe bagize accident ariko apana ngo ico kimwe umwe nk'uno munsi uyundi ejo bitewe rero nakwa kundi uburondera cyane ukaronka udufaranga ukiri mutoya bro mu kibana byarabaye indu ati yabatanze freemason ku buryo hageze naho shobora kuba ndiko ndarengana mu ibarabara kubera mu bisanzwe jaho n'abatwara kundana n'abana batoya cyane umwana twara tuvugana mbona umaringurira kano akambona akiruka arira kubera abavyeyi ibintu bari babashizemo ati batwara mu kuzimu yamaze gutanga mupawe na mutoyi freemason Illuminati kandi ajya Illuminati kugira uyije ngo ugeze ku rundi rwego sibonore wewe of course gusa nyine ntibabitahora kuko ngiye nko kuraba like muri Afrika duhere ngaha mu Burundi UG sinibaza ko hari umuntu ashobora kuba ari Illuminati of course then so ni kaka jamubwira abakunzi ba muri rusange n'abamenyesha platform za kugira ngo bashobore kugenda kurabe song yawe imeze neza cyane muri kumwe featuring O.l.g ico no bashano bazibwira nuko bagenda kuri YouTube bakandika Dogo Omar twasohoye indirimbo nziza cyane yitwa Ingeso benshi bibaza ko harimo ibintu bibi ariko ni indirimbo yigisha O.l.g iyo dukoranye ndamuhindura nkamuzana mu bintu bizima ico no basama kandi bazoba bakoze cyane so ikiganiro O.l.g ndagushimire cyane gira ibikorwa byiza bya 2024 na samizo ikugendere neza udukwita amahits kuri hit. Thank you so much, be blessed.